Whaafafonga I TALAFOU le TUAP ilunga o anala leo 5 wha o amo, wha mo tasi o fitu tesi male wha, iwa tasi tesi male tasi, male wha mo iwa lua tesi male tasi. Malunga o le sino mai ngoa iai ilunga o le TUAP Facebook page, male ala ata le malo o le TV iwa, le si whafonga o Samoa, le TUAP. E toi whaatalo whaatulu tātou atunu o le nei tūla. Ai usi mai le whaafonga se whaapoponga le nei o tātou TALAFOU. Mai lau si fonga o Samoa le TUAP. Ua o ina whanau o lo ili nufuanga o le tō manga moe poponga atia. Ele ngangana Saina. O le whaamoe moe ina i mawhaia na malama ma whao ngā e fiso o ta iai. Awani si o awanoe te tala mo ina ato i le lumanai. E ala I le whaaliuina o le ngana Saina I te tono o le tātou o tunu. O le vaiaso nei na te tala alua I aile nei tau mawhainga. E pe ona awai aile ama pasa o le malo Saina I Samoa. Sa fōa I fo I e lea malo ni mea onga. Mo alo ma whanau o lo I te tono o lea no fuanga. Na whaafitai e le presidente o le to o manga ia sili niu lina jan. Le malo Saina mo le nei fiso soani. Ai meise o le Amāta ina o le o ina o le ngana Saina. I te tono o le to o manga. Mai le whaamasinonga, o le aso iwa o iuni o le ato e wala awa I luma o le whaamasinonga. Le Matāupu o le tina I a Susana Lavea, I le maliwa I o lana tamateini. O lo o te ena e le tina mo lianga le tua leo o le fasio tangata pa I valea. Ma o le nei Matāupu. O lo o tua I ai Susana I le maliwa I o lana tamateini sfundua tausanga le matua. I se whaalawelawe na tula I mai le tausanga wa mawai. Ina ua ia whaonga ina se maawa mafuai le maliu. I tala o taalonga. O le iunga leo taalonga kirikiti na whaatino ina I le vaiaso nei. I le tūpawa li I le malai taalo numera tasi. Na taalo ai tau sa afia man malo I se tie lua, lupe so anga ele I tau ai. I le taalonga lo na lua na taalo ai lo na iuf man malo I se tie lua, I kostu e tasi. Na soe mal taalonga na taalo ai young boys man malo I se tie lua, Midwest le I tau ai. I le taalonga lo na whana taalo ai gaseous galaxy man malo I se tie lua, I koswane tasi. Na taalo lo na youth man malo I se tie lua, I filele asa le I tau ai. Na whetaui war maiden man malo I se tie lua, green machine e tasi. Na taalo ta maule ofe man malo I se tie lua, tau sala e tasi. Male taalonga lo na valu na man malo ele awa I koswane I se tie lua, young boys e tasi. Ele male taalo lua, na whetau ele awa angels ma malolo I se tie lua Riverside. Na soe mal taalonga toe aso nei mua man malo I se tie lua, finau ele I tau ai. Ele taalonga lo na tolu na taalo ai vai aisa man malo I se tie lua, fau ula ele I tau ai. Na taalo whaatalatala se mata e mutasi man malo I se tie lua, block out ele I tau ai. Na whetau ele awa o atu tasi man malo I se tie lua, uso ele I tau ai. Ele taalonga lo na ono na taalo ai le awa friends man malo I se tie lua, Oakland Diamond ele I tau ai. Male taalonga muli na taalo ai whale o le whee man malo I se tie lua, Sharks ele I tau ai. Ma o le whaasolonga leo taalonga o le awhaatino I le aso atai au. I le I tūpao tamaitai I le malai taalo tasi, o le ata alo I whaosiliva ma toa girls. Friends o le awhetau I ma SNG ui mai yama. Ni kasa o le ata alo mai asa, Titan o le awhetau I ma Equals 2. Finau o le ata alo malona youth, loa pei o le awhetau I ma lupe so anga. O le awa nights o le ata alo ma le awa casuals. Ma le taalonga muli le tūpao tamaitai. O le ata aloi malu I fale ma SNG ui mai yama. I le tūpao alii I le vaenga mua. O le ata aloi mi kasa ma puna boys. Nights o le awhetau I ma block out. So a boys o le awhetau I ma le awa Titan. Lo na youth o le ata alo ma uso felo fani. Whangalii o le awhetau I ma lau mua o tū mua. Uso felo fani o le ata alo ma maatau sala. I le maleta alo lua I le tūpao alii le vaenga lua. O le ata aloi Riverside ma whale le whee. Angels o le awhetau I ma le awa Sharks. Vai eisa o le ata alo ma toi aso nei mua.
Au o tasi o le ata alo ma whaatalatala se mata e mo tasi. Crane machine o le awhetau I ma I kos tasi. Ta ma le ofe o le ata alo ma tau sa afia. Block out o le awhetau I ma le awa finau. War maiden o le ata alo ma whaatalatala se mata e mo lua. O le awa casuals o le ata alo ma Lion Boys. Oakland Diamond o le ata alo ma Sharks. Toi aso nei mua le awhetau I ma le awa block out. Green Machine o le ata alo ma le awa Young Boys. I asa o le awhetau I ma Riverside. Ma le ta alo ngabuli muli le aso atai au. O le ata alo I fau ula ma le awa uso. Ma TALAFOU. Ua Tāpena le Manu Samoa ta ito o fitu mo le isi ta amnusanga o le AFIAFI I Hong Kong. I le aso tolu tasi anga I atu I le aso lua o Apirina. Ua whailoa le whaia o ngata iuli a muli anga tele Brian Lima. O lo toi tangata ngai I vaenga uma na whaale tonu I le ta amnusanga na te nei. A wase ai o le tapua inga lo tātou atunu. O lo tūlanga ono Samoa I le whaasolonga o au o le ta amnusanga ta ito o fitu o le laulangi. Leo lo tūlanga mua I le awa New Zealand e se lau 20 ona ai. Tūlanga lua Argentina e se lau ma le 8 ona ai. Tūlanga tolu Farani e iwa 15 ona ai. Fiti ma Australia o lo so atu I ai e ta iwa 14 ai. Ma le tūlanga ono o le awa Samoa. I ai e walu 15 o lo tutusai ma le awa Afrika I Saute. Ua mai e whailo mai fo I pulu ta itasi mo nei ta alonga. Leo lo o iei Samoa I le pulu a. Argentina, Fiti, Samoa ma le awa Kanata. O le pulu pi o lo o iei le awa Farani, Britania, Uruguay, Hong Kong ma le awa Saina. Ma le pulu si o lo iei le awa Australia, o le awa Amerika, o Sepania ma le awa Japani. O le pulu ti o lo iei le awa New Zealand, o le awa Kenya, o le awa Afrika I Saute ma le awa Ielani. O se whapoponga le nao tātou talafou mai lau si ufonga Samoa le 2AP. O le amo atu seisio na whapoponga I le tūlai fitu I le tai au a tai au. Manu ia tele le toi tali watu I a inga me le mai ai o ngaluenga. Whaaso I fua ia. Whaafofonga I talafou le 2AP I lunga o anala leo 5 wha o amo. Wha mo tasi o fitu tesi ma le wha. Iwa tasi tesi ma le tasi. Ma le wha mo iwa lua tesi ma le tasi. Ma lunga o le sino app. Mai ngoa I ai I lunga o le 2AP Facebook page. Ma le ala ata le malo o le TV iwa. Le si ufofonga o Samoa. Le 2AP.